Kišovito vreme i nepovoljne vremenske prilike ovog proleća uticale su na rod voća i povrća. Slabiji rod sezonskog zeleniša obično diktira poskupljenje proizvoda. Više cene ne idu u prilog ni prodavcima ni kupcima. Poljoprivrednici koji se muče da proizvedu neophodne namirnice za život, cene svoj rad, pa tako i njihov uloženi trud formira cenu. Prodajem ljutu papriku, pa prodajem slatku, pa kupus, pa krastavice, pa krompir, boraniju. Kakve su cene? Pa cene, nešto skupo, nešto jeftino, kome kako. Je li kiša uticala na rod? Pa jeste ladnoća, da ladno vreme, ne može da stigne paradajz da uzre i viš sad smo počeli malo da beremo i da radimo, inače ne kao prošle godine što je bilo, a sad je kiša i ladno vreme. Paradajz, paprika, ljuta, kupus, krastavac, krompir, mladi lukac. Da li je kiša uticala na rod? Jeste, baš je uticala. Cene? Cene nisu loše. U ponudi najviše ima sezonskog voća i povrća, a ne manjka ni raznovrsnog rasada. Za danas imamo isključivo samo rasad. Papriku, dinju, lubenicu, krastavac, začinski, bosiljci, ukrasni, orasi, pasulj, luk, rasad, jedino je to. Da li su zainteresovane Dimitrograđanke da sade? Jesu. I to što me najviše raduje, mlada generacija već je krenula. Hoće da proba i papriku na terasu, i paradajz, krastavac. To me baš raduje. Pomenuli ste lubenicu, da li uspeva ona vam? Jeste. Imamo jednog kupca iz Poganova, tu negde sadi, pored Poganova. Prezadovoljan. Svaku godinu uzima čovek i sadi. Od voća su trenutno aktuelne jagode i trešnje, a pored povrća i cveća može se pronaći još po nešto. Pored meda prodajete još nešto danas? Jeste, danas prodajem gljivu, to se zove lisičara ili pači kljun na bugarski. Eto, pčelarim i pečurkarim dugo godina. Tako da to su mi dva glavna zanimanja, da kažem. Hobija. Da li se ljudi interesuju za pečurku? Naši ljudi u Dimitrovgradu vrlo malo plaše se jer pečurka je opasna. Međutim, treba da uzimaju od čoveka ko zna, ko je siguran, mada nikad ne kaže da je to sigurno 100%. Ova je sigurna pošto nema dvojnika. Hvala, koliko je cena? Cena je pola kilo 200 dinara. I susedne Bugarske možda kupuju? Da, Bugari kupuju više jer oni više i troše tu robu. Dimitrograđani na pijacu idu i da bi sreli poznanike i prijatelje, a kupovina namirnica zavisi isključivo od toga kakav je kućni budžet.